kaka. Amesema wakafumau. Enu nyare wonyebe mia nwafi ya fia ya. Enu gare wonyebe mia donku Yesu Kristo be jijiji. Ple Yesu Kristo be subo doaji. Ple Yesu Kristo be unsanji le egbebe nkekame. Mie kafumau de subo ata. Mi dakpena maure haji hamo tota. And for the worship they have led today. De subo hayo jegbea. Thank God for all the ministers. Mi dakpena mauba mo katata. Thank God for all those who put all this together. Mi dakpena maura moyo kata jiranu yodo. Pray that God will bless us through everything that has been done. Mi dogbera bena nuyo kata wala fia mauno ayiramito nuyo kata ji. God for the testimony we just heard. Mi kafumau de dasedi mi seata. God can take someone apparently useless. Mau lati aso amede ike le kubenu pokponwa vide sodwa rekemelemo. Ameike eye ochewo nudo nuvavan enu mawonea. It can do for every young person. Atia wene sohe de siade. Take you from the ground. Acho mia ocho keme. Take you to the peak of His grace. E wacho ide epa monvevu abe kokopeke. Tonight, welcome to the unlimited Christ, Se ya mieva Kristo sisi sepomelo lagbo. the shepherd of the sheep. Alẽ Kplɔla. Let's have a word of prayer. Minami adogbeda. Father, Fofo mi dakpena. thank you for your love. Akpere olono ata. Thank you for your only begotten Son. Akpere wo tenuvilata. You sent Him to the earth Odoro da nyigbaji. so He can bring us to you in heaven. Alebo akporo mi va gbo le jipo. Lord, you open our eyes to see who Christ is. Mi bia poto bena na vumia unko mi akpo Kristo amesi onya. It's unlimited grace. Amanveve mavo onye. Unlimited goodness. Domenyo mavo onye. Nti koke mavo onye. That unlimited attribute to every life. Eye enu koma sikeme vono acho na agbesi agbe. Limited. Kristo a sepomeline. The Savior. Kristo de la. Christ the sacrifice. Kristo vosa. Christ the shepherd. Kristo Alẽ Kplɔla. Visit everyone tonight. Dia mesia me kpɔ fia ya. In Jesus' name we pray. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa ɖe. And every Ele radio agboa gblɔ bena amen. thank you very much. You can sit down. Akpena Mawu. As we talk about Christ, Esi mi le nu ƒom tso Kristo ŋutia. eternal. Mavɔ tɔe wònye. About Christ, Esi mi le Kristo be nya gblɔ ma. infinite. Mavɔe wònye. Talk about Christ. Kristo be nya gblɔ mi lea. Grace is inexhaustible. Eƒe amenuveve asepome ne o. About Christ, Kristo si be nya gblɔ mi lea. every way is unlimited. La fis le mɔ sia mɔ dia sepome ne o. Looking at one aspect of His unlimited grace and goodness tonight. Eye miakpɔ eƒe akpa ɖeka si ke amenuveve kple dɔmenyoa miakpɔ egbe. Limited Christ. Kristo sisi sepome le o. Whatever the situation in your life, Lekeke nye nɔnɔme si le wòa agbe me. the failure in your life, Lekeke nye gege si le wòa agbe me. whatever the discouragement in your life, Lekeke nye dziɖeleameƒo si le kpɔ. come to Christ. Ne le va Kristo gbɔa, Takes you up. ela kɔ wo ɖe dzi. Because the unlimited in your life. Elabe ye nye ame mavɔmavɔ si si sepome le o. As the shepherd. Eyɔna ɖokui bena Alẽ Kplɔla. The word of God refers to Him as the shepherd. Mawu be nya yɔe bena enye Alẽ Kplɔla. It tells us in John chapter 10, Egblɔ na mi le Yohane ƒe gbalẽta ewolia me. from verse 9. Kpokpoe asiekelia. It says, I am the door. Ebe nye nye agbo la. If any man enter in, Na ame aɖe ge ɖe me. shall be saved. Akpɔ ɖeɖe. Go in and out and find pasture. Nye nye agbo la ne ame aɖe to menye yi ɖe eme la akpɔ ɖeɖe eye wòayi ɖe eme agado go eye wòakpɔ nyiƒe. Is the door Eyae nye agbo la. into the grace of God, Eyae nye agbo si dzi nàto ayi ɖe Mawu ƒe amenuveve me. Eyae nye agbo la. into the presence of God. Agbo si dzi agbo si me nàto ayi ɖe Mawu ƒe amenuveve me. Ne tu aƒe. Go
ele be la to mɔnu afia yi akwa me going to go to the house of God in heaven, ne la yi mɔ ba ƒe me le dziƒoa you need to go by the door. ele be la to agbonu Says, I am the door. ebe nye agbo la You could have said I was, atia gblɔ be me nye agbo atsa said I will be atia gblɔ hã be mava nye agbo la what I am. vɔ egblɔ bena ɖe nye Because it's the ever-present one. elabena gbe sia gbea ele Every day, gbe sia gbe present day, egbe be nkeke is the door. eya nye agbo la The door that leads to the Father. agbo si kplɔ me yi ɖe fofo la gbɔ Door that leads to salvation. agbo si nu le atoa yi ɖe ɖeɖekpɔkpɔ gbɔ Leads to the fold. agbo si dzi le atoa yi ɖe alẽha gbɔ The door. nye agbo la He is the only door. ye ɖeka pɛ ko nye agboa All men na amewo katã in our nation here, India, ame siwo le mía de le afii in every other nation, kple ame siwo le dukɔ bubuwo hã me the east or from the west, tso eɣedzeƒe yi ɣetoɖoƒe from the north or the south, tso ɣedzeƒe tso anyiehe va yi ɖe dziehe మీకు సంతోషం కావాలి joy, మీకు ne le ఆనందం dzidzɔ dzi ma ɖe fulfilled life, ne edi be yi va gbe ne kpɔ dzedzea కావాలి a transformed life, edi be yi va gbe ne trɔa కావాలి joyful life, le dzidzɔ va gbe dzi ma కావాలి సంతోషం dzidzɔ va gbe dzi le lea a life that is worth living. edi be anɔ agbe ɖe ke anɔ agbea Anywhere you are coming from, me kafi ke le tso చిన్న I'm the door, nye agbo la door to the presence of the Father. agbo si me le atoa yi ɖe fofo la ŋkume Can come to the presence of the Holy God. ame ɖeke matia yi ɖe fofo kɔkɔe la ƒe ŋkume o Too holy to just allow sinners like you and I to come to Him. ele kɔkɔe ale gbegbe bena maɖe mɔ bena ɖe nu vɔ̃ la si nye kpakple mienye míava egbɔ o We are going to have a meaningful life eya ta ne agbo na ɖo gɔmesese ɖea to the presence of God. ele be la yi mawu gbɔ రావాలి In His presence, there's power. le egbɔa ɖe ŋusẽ li In His presence, there's provision. mawu gbɔa nunana li In His presence, there is everything that you need. mawu gbɔa ɖe nu sia nu si hiã wa li ఉన్నాయి Christ is the door kristo enye agbo la to the very presence of the Almighty. yi ɖe mawu ŋusẽkatãtɔ la gbɔ He said, by me, ebena to dzinya any man entering, ne ame aɖe to dzinye ge ɖe mea ఎడల by me, to dzinye if any man entering, ne ame aɖe ge ɖe mea ప్రవేశిస్తే he shall be saved. akpɔ ɖeɖe There are many doors. ʋɔtru alo agbo geɖewo li Says, I will go through that door. ame ɖe be yeato agbo ma yi వెళ్ళవచ్చు కదా You can go through those other doors. le atia to agbo bubu ma la yi There is no salvation when you get it. vɔa ne to agboa me yia makpɔ ɖeɖe o Forgiveness of sin when you get it. ne to agbo ma nu yia makpɔ క్షమాపణ లేదు nu vɔ be tsɔtsɔke o When you get it, ne to agbo ma me yia makpɔ agbemavɔ o that gets you into forgiveness and salvation and eternal life is Jesus Christ. agbo ɖeka me si ke le ato akpɔ ɖeɖe akpɔ agbemavɔ ye le akpɔ mawua ye koe yi yesu kristo If any man enter in, ebe ne ame aɖe ge ɖe mea ప్రవేశించిన means anyone can come. ebe egɔme ɖi ame sia ame la te ŋu va Now, అందుచేత eɖe gbeƒã ye whoever ame sia ame comes to me, yi ke va gbɔnyea really no wise cast off. nye matsɔe aƒu gbe o They will not cast you off. ye matsɔ wo aƒu gbe o Not push you away. matutu wo da ŋugbe o The worst of sinners can come. nu vɔ̃ la si ke nyinaku hã la te ŋu va Men can come. ame yi ke nye ame nyinaku kekeake hã la te ŋu va Teachers can come. ame yi ke ƒoɖi wo amewo katã la te ŋu va Any man come. Na- Enter in, ne ame aɖe va to agboa me yia ప్రవేశించవచ్చు shall be saved. అటువంటి akpɔ ɖeɖe Shall go in and out. లోనికి ayi agbɔ adogo Pasture. వారు eye wòakpɔ nyiƒe In verse 10, kpukpuwolia me gblɔ ɖa introduces himself now as to what he gives. eɖe eɖokui nu fia abe nu yi ke wòna ene Thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. ebena fiafi la mevana o ne menye le fifi kple wuwu kple gbegblẽ la ta o nye la meva xexea me I am come. nye la meva I am come to every individual. meva ame sia ame gbɔ I am come. meva I am come for those who are seeking happiness.
Me va ame yiwo le dzidzɔdzi ma gbɔ. to those who are seeking joy, Me va ame siwo le dzidzɔdzi ma gbɔ. to those who are seeking eternal life. Me va ame siwo le agbemavɔdzi ma gbɔ. I am come that they might have life. Ebe nye la me va bena woakpɔ agbe. All the people that came before him, Ame siwo katã dze ŋkɔ nea. that came after him, Ame siwo katã xe megbe nea. could not give life. Womate ana agbe o. They could not give eternal life. Womate ana agbemavɔ o. They cannot give a new life. Womate ana agbe yeye o. Could not give life, the life of God in man. Womate ana Mawu ƒe agbe wòanɔ ame me o. But he said, Gake gblɔ bena, I am come nye la me va that you might have life. bena wò ya nàkpɔ agbe. You might have it more abundantly. Eye nàkpɔ agbe kple agbɔsɔsɔ. That goes from being happy to being happier. Ema la to dzidzɔ me azu dzidzɔkpɔla ema. That goes from being joyful to being more joyful. Na to dzidzɔ me azu dzidzɔkpɔla. సంతోషభరితంగా అవుతుంది. The life that comes with satisfaction and greater satisfaction. La nyame ke akpɔ dzidzɔ, la kpɔ ŋdzedze agakpɔ ɖe dzi ke. Only in Christ. Kristo ɖeka me pɛ koe. Normal life that we have. Agbe yi ke nɔ mie le koa. Animal life. Enɔ abe lãwo be agbenɔnɔ ene. It's ordinary life. Agbe le abe agbe ko. Down and down and down. Eye enu tuna mi etena mia ŋuti. Eye miabe susu tsakana. Eye asiɔxɔ ɖeke meganɔna mia si o. Eventually to the grave. Gake Yesu Kristo eyɔ dome. Life we have in Christ. Agbe yi ke mi kpɔ le Kristo mea. Life that goes on and on, higher and higher, greater and greater, and it's a more abundant life. Enye agbe si ke yi dzi, kɔ yi dzi, kɔ yi dzi. Eye zu agbe kple agbɔsɔsɔ. Because in verse 11 Kpokui ɖeka gblɔ bena, says, I am the good shepherd. నేను nye la, కాపరిని. I am nye nye alẽkplɔla nyuitɔ la. నేను మంచి Kpokui velia, nye nye alẽkplɔla nyui la. what shepherd. ఆ యొక్క Nu ke nye alẽkplɔla. పరిచయం. Shepherd has sheep. ఈ యొక్క Alẽkplɔla alewo le gɔme nɛ. What's due? Nu ke alẽkplɔla wɔna. When they're hungry, వారు Ne dɔwu ma. వారికి Ena wo nuɖuna. they need sustenance. Nu hia nu yi ke la alewo ɖe tea. ఆశించినప్పుడు The sheep and kill the sheep for their own benefit. Ne tɔ be alẽkplɔla edɔ wia, ale ale ɖeka la wu aɖu. Any shepherd in any nation ఏ దేశ Alẽkplɔla ɖe kpekpe le du ɖe kpekpe me. will take the sheep and sacrifice the sheep for their hunger. Ne edɔ le wu ma, woalẽ ale ɖeka awu తీసుకుంటారు. asɔ du. Christ is the only shepherd. కానీ Kristo ɖeka pɛ kɔ nye alẽkplɔla. Unique and universal. Alẽkplɔla ɖeka pɛ. Christ is the only shepherd. Kristo ɖeka pɛ kɔ nye alẽkplɔla ma. Gave his life for the sheep. Si ke sɔ va gbena ɖe alẽha la ta. సమర్పించాడు. All the shepherds of the world, Alẽkplɔla yiwo katã le xexea mea. the shepherd in any nation, Alẽkplɔla ɖe sia ɖe ke le dukɔ ɖe kpekpe mea. take the sheep to kill, to sacrifice for themselves. Ale alẽa ɖeka asɔ wu le eɖokui ta. భారంగా చేసుకుంటారు. But the good shepherd Gake alẽkplɔla nyuitɔ la, giveth his life for the sheep. etsɔ va gbe ɖo anyi ɖe alẽawo ta. Good shepherd Alẽkplɔla nyui la, giveth his life for the sheep. etsɔ va gbe na ɖe alẽawo ta. And when you think about that, you think about his uniqueness. Eye la ne bu eŋuti kpɔa la kpɔ be ame ɖeke mede nu o. Never done what he has done. Enu yiwo wɔ ame ɖeke mewɔe kpɔ o. ఎప్పుడు చేయలేదు. No shepherd has ever given himself for the benefit of the sheep. Alẽkplɔla ɖeke metsɔ eɖokui na hena alẽhawo be vi ɖe kpɔkpɔkpɔ o. Says, I am. Ebe nye I am the door. enye nye agbo la, అన్నాడు. I am the way. enye nye mɔ la, I am the life. enye nye agbe la, I am the truth. enye nye nyateƒe la, I am your savior. enye nye miaɖe la, I am your substitute. enye nye ame yi ke xɔ mia teƒe, I am the good shepherd. enye nye alẽkplɔla nye kplɔla nyui la, Life for the sheep. yi ke tsɔ va gbe na ɖe alẽha la ta. Tells us in verse 14. 14 వచనంలో ఏమన్నారంటే 14 again it says, I am the good shepherd. Kpukui ne be nye nye alẽkplɔla nyui la, kpukui nelia. My sheep నా Eye menya tɔnyewo, know my sheep. menya tɔnyewo, ఉన్నాను. I am known of mine. eye tɔnyewo hã nyam. ఎన్నుకోబడి వాడిని. There's a two-way recognition there. Ekpɔa, emɔ ame eve dzie Those who come to si dzedzia tso ame yiwo va gbɔa. you coming to him Abe ɖeke wo hã le gbɔna egbɔa. and they turn away from their sin. Wotrɔ tso woƒe nu vɔ̃wo gbɔ. They turn away from their past.
o trɔ tso be san be nuwɔwɔ gbɔ surrendered their lives wholeheartedly వారి జీవితాన్ని unto సంపూర్ణ Christ the shepherd. eye o sɔ be dzi blibo a tsɔ ɖokui gblẽ ɖe Kristo dzi Kristo ame yi ke nya ale kplɔ nyuitɔ la ebe na ame siwo trɔ dzime నేను ఎరిగి ఉన్నానన్నాడు ఆయన. ebe menya ame yiwo trɔ dzimea Those who come, menya ame siwo va I know those who believe. menya ame siwo xɔ sea And those who believe tonight, ene xɔ se fia ya you say, I take him as my savior, ele gblɔ me xɔe abe nye ɖela ene take him as my substitute. me xɔe abe na ɖe ame si ke va xɔ tenyeƒe ne va ɖɔli teƒe nye ne నా యొక్క కాపరిగా nye ale kplɔla wònye nye kplɔla wònye ఆయన antar నాకు eye I know. menya తెలుసు. And then I know them. వారిని నేను ఎరిగి And ఉన్నాను. I'm known of them. eye menyawo ebe na ɖe menyawo kekeŋ And he knows you. o tsa le nye etsa la dzesi o నన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు. Verse 16. buku ya dia be na Verse 16. Other sheep I have, which are not of this fold. buku ya dia be na eye alẽ bubuwo le asi nye siwo metso alẽxɔ sia me o చెప్పడానికి ఉన్నాయి. And he got them in Israel. eyi Israel లో ఉంచాడు. And he said, my sheep go beyond the nation of Israel. ebe na ɖe a nya alẽhawo menye Israel ɖe ko lo wogale du bubuwo hã me Look at Peter, James, John, and all those disciples. They were from Israel. mikpɔ Petra Yakobo Yohanes kple tɔwo katã Israel woso Some people have thought erroneously కొంతమంది ame ɖewo bu ఖచ్చితంగా ఇలా భావిస్తారు. Jesus is Savior only for those people in that nation. ame ɖewo bu bena Yesua ɖe ఏమో అన్నట్టు Israel be dukɔa tɔ ko wònye ebe ɖe awo The nations of the world, xexea me be duwo katã India in particular, le India tɔxɛ all the sheep I have which are not of this fold in Israel. alẽ bubuwo le asi nye siwo metso alẽkpɔ si le Israel la me o I must bring వారిని ele bena ɖe makplɔ wo hã va you tonight. ఆయన ehiã wo fia ya చూస్తున్నారు. You are part of that other sheep. ఆ యొక్క గొర్రెల భాగంగా He చూస్తున్నాడు. wants to bring you out of the wilderness, edzi be yeakplɔ wo tso gbedzi mɔa dzi వారిని out కోరుతున్నాడు. of the jungle. edzi be yeaɖe wo tso avea me You are one of the other sheep. ebe wo hã le alẽ bubuawo dome Said, I must bring you. ebe na meɖo la ɖe wo hã va Yes, they shall hear my voice ebe woase nye egbe అంటున్నారు. as a sheep ఒక abe alẽ ene of the shepherd. kple alẽ hã alẽkplɔla alẽkplɔla le alẽwo yɔm He says you will hear. alẽkplɔla le alẽwo yɔm bena ɖe woase yeƒe gbe ఆలకిస్తారు. There shall be one fold and one shepherd. eye woazu alẽha ɖeka kple alẽkplɔla ɖeka In India le India or in Asia, le Asia కన్నుల్లో America le Amerika or in Africa, alo le Afrika there shall be one fold wo katã woazu alẽha ɖeka and one shepherd kple alẽkplɔla ɖeka to everyone anywhere. ta ame sia ame le afi ɖe kpekpe Those who are here before me, be ame yiwo va do ŋkɔ nam those who are online, ɖe ame yiwo le kame where you are, ame yiwo le afi ɖe kpekpe ele radioa jivea ele ŋkɔsema alẽkplɔla le yɔwom మీరు ele ɖo la tɔ I come. agblɔ be me va Say, I believe. agblɔ be me xɔe se I take him as my personal savior. agblɔ be me tsɔe abe nye ŋutɔ kplɔla nye ene eyae nye He's the life, eyae nye kekelia the originator of everlasting life. ye nye ame si ke nana agbemavɔ la He also becomes your shepherd. ye hã la va zu wo kplɔla I'm talking to you as I told you. mele egblɔ nɔ abe leke megblɔ nɔ zã ne The unlimited Christ. Kristo sisi seƒe mele o Unlimited love. lɔlɔ ఆయన ప్రేమ There's ఉంది. unlimited grace. amenuveve There's unlimited supply of everything you need. nunana nu siwo katã hiã ele si ke liƒo meli nɛ o Christ, the shepherd of the sheep. Kristo ame si ke nye alẽwo ƒe kplɔla I'm going to look at it from three perspectives. ఈ enu సందర్భాన్ని మూడు etɔ̃ me míakpɔe le అనుకుంటున్నాను. You look at Christ from this perspective, ne ele ŋku ɖe Kristo ŋuti le go ya mea the gracious Savior of guilty sinners. amenuveve పాపల కోసం కృప be ɖela wònye na nu vɔ̃ wɔlɔ siwo dzi fɔwo bu le మరొక ne gakpe le akpa bubua Great succor of the grievously sick. eya nye kplɔla si ke lé ame yiwo kpɔ ɖeɖia ɖe te The perspective, ne gakpe le akpa bubua the glorious shepherd of godly saints. enye ŋutikɔkɔe be kplɔla na ame siwo vɔ̃a Mawu yewo kpɔ ɖeɖia Number one, nyakpɔ akpa gbãtɔ he is the gracious Savior of guilty
de là amenuvela na nuvo la siko fobubu le oji nimi gbobo nuvo la wa Sinners are people that have gone the wrong direction. nuvo la we nya mesio to mobubu e mo manyo manyo The people that have done wrong in their life. nuvo la we nya meyo o nuvlo alo nuvo lo pa gbo me It's everyone. egome di ba mesia me Everyone in the world. amesia me sile keke ya me Have all gone astray. mi kata mi tramo We're guilty. eye fobubu le miaji Look at Romans chapter 3. bo romato taton lera Romans chapter 3, I'm reading from verse 10. romato taton kuku olia Is giving a description of the whole world. keke kata be nono me a defi la fia Wherever we are in the world, afisi mi le keke me if you're a man, if you're a woman, na nye ŋutsu alo nyɔnu you have eyes to see. ŋku la no asi la kpɔnu Whether you're Indian or American or you're African, we all have eyes. eɖe nye India tɔ o eɖe nye Afrika tɔ o eɖe nye Afrika tɔ o ŋku la asi la kpɔnu eto hã le miasi Mind, eye susu le miasi feet to walk. afɔ le miasi mi tso zɔna ye Use the feet to walk to wrong places. eye mi zãna miabe afɔ asɔ yi teƒe manyo manyo It's not about the nation where we are. menye du me mi le nye nya o mi zãna mi afɔ asɔ yi teƒe siwo me dze o Nature that we have. gake adzɔdzɔme yi le miasia eye nye nya Same nature. mi katã mi ɖo dzɔdzɔme ɖeka o Have the same attributes. mi ɖo ŋkɔ ɖeka o We all have the same characteristics. miake ɖe wɔna ɖeka ko ɖe mia ŋuti All guilty sinners. mi katã mienye nu vɔ̃ wɔla siwo fɔbubu le mia dzi మీరు పాపపారాధ భావంలో ఉన్నారు But there you are guilty. nɔvinye enye nu vɔ̃ wɔla si dzi fɔbubu le ఉన్నారు There is Christ. wa Kristo ya The unlimited Christ. Kristo sisi liƒo mele o Limit himself only to one nation. meɖo liƒo na ɖokui ɖe dukɔ ɖeka me ko o He is able to give forgiveness and grace and salvation to all guilty sinners in the world. nu vɔ̃ wɔla yiwo katã le xexea me fɔbubu le wo dzia Kristo la te tsɔ nu vɔ̃ be tsɔtsɔ ke na wo katã Romans chapter 3 verse 10. Romatɔ tatɔ kpukpui wolia పదవచనం It is written, ale si woŋlɔ ɖi bena none righteous, no, not one. ame dzɔdzɔ aɖeke meli o ɖeka hɔ̃ hã meli o All over the world, esia katã le xexea me search in every nation, misa le dukɔ katã me in every country, misa le du sia du me find people who are righteous in their own power. miakpɔ ame ɖewo siwo le dzɔdzɔe le wo ŋutɔ be ŋusẽ nu Find out midzi కొనండి there is no not righteous, no, not one. miakpɔ bena ɖe ame dzɔdzɔ aɖeke meli o ɖeka hɔ̃ hã meli o 11. kpukpui ɖekea Verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. ame aɖeke meli si nya nu o ame aɖeke meli si bia Mawu ta sena o God, దేవుని modzina Mawu o లేడు in the nature of the man, le amegbetɔ be dzɔdzɔmea the natural man, ame dzɔdzɔme mea the normal man, ame le ebe dzɔdzɔmea citizen of every country. edu sia du me nɔla koa It says no one understands. ebena ame ɖeke mese nua gɔme o గ్రహించడం లేదు Do not understand how to be righteous. womese gɔme ale ko awɔ anɔ dzɔdzɔe ɖe o Do not understand how to live a proper life. mi mese gɔme ale ke mianɔ agbe si dze o And it says there is none that seeketh after God. yewo gblɔ bena ɖe ame ɖeke meli si bia Mawu ta sena o You say, yes, I seek after God. wole abe nyame bia Mawu ta se అనేవారు ఉన్నారు You're seeking after what you can get from God. nu yi wɔn le le bena nu yi ate axɔ tso Mawu gbɔ eko dzi le le You're seeking the gift. మీరు nunana dzi le le You're seeking money. ega dim ne le You're seeking prosperity. enu dzedzina me dzi wɔa le le You're seeking solution. ɖo ŋuti dzi le le ne xuxe wa Seeking after God for himself. mele Mawu dzi na Mawu yi wònya ta o Creator of the heavens and the earth. dziƒo kple anyigba wɔla సృష్టికర్త For you to say, I seek God, ne wɔ le gbɔgblɔ be yi le Mawu dzi ma you have no ulterior motive. ememe be susu ɖeke mele asi o The world is selfish. wo ŋutɔ ɖokuiwo tɔ dzi ne le I want money. If God can give me money, I want money. ne Mawu la tea nam ga mele ga dzim I want power. mele ŋusẽ dzi I want recognition. mele be medzi be woadze sim Whatever it is. nu yi ko ogbe hiã kɔ mehiã Have not been seeking God. మనము ne le ne ma Mawu dzi le lo Seeking what God can give.
nu maula na wa eko din lele. I want to use God Le dibe azama u. for our aim. Mie dibe mi azama u ne mi anto mi apo jena. We want. Ne nu jimie le a. So he says, you want to use me, Eta benade mie dibe yo azama. seeking me, Ni be yo le diema. the whole world. Khekhe akata ne mo le kan. Toil. Buku ivelia. Verse 12 tells us they are all gone out of the way. Wokan oteraga. They said the way that leads to heaven. Emosia ekpramere jipo. They said the way that leads to everlasting life. Emosia ekpramere agboma vola me. Everybody, everywhere. Amesia me la fisi afi. We've all gone astray. Mi kata mi tramo. We've gone out of the way. Mi teraga le moji. We are together. Ofofu. Become unprofitable. Eusu amama devio. We're unprofitable to God. Mi me devina ma wo. He created us. Eya e wo mi. We're not giving him joy. Mi me le jijo domne o. We're not giving him satisfaction. Mi me le mjeje na me o. We are unprofitable to God. Mi zunu ma devina ma u. Unprofitable to heaven. Mi zunu ma devina jipo. Nothing with you that increases the joy of heaven. Mi me wona nu ike dua jijo. Ana jipo be jijo la jirejo. Unprofitable to ourselves. Vo mi jina mi anto be vide. Unprofitable to our neighbors. Nu ikama devina ma wo. Guilty sinners. Ela benade. Mie nye nu von la si oji. Fon bubule. Together become unprofitable. E mi va fofu. Vo mi va su amama devio. There is none that doeth good. Amade kemeli. Si wanu nyi o. Doing good every moment, every minute, every day, every week, every year, all through their lives. Good, good, good. Nobody. Ekwa mere kpo ye gbesi agba ora nunye rechi se rechi posi apoya ora nunye le pa gbe kata me a awo Anybody that smiles all the time, ekwa mere kpo ye gbesi agba akonu a all the time, helpful all the time. ekwa mere gasi agame kwa adonu kokwe gbesi agbe kwa re akpera montia Happy now, they become unhappy the very next minute. akpo jijo filo zereka mi chireka me gbe kwa aga yomu Helpful now, they become harmful the very next day. o ye kpera monti gbaro ga kaka echodo kwa re a e ma kpera mere kenchi o Now, they become unprofitable the following week. o elana amola kpo vide gbe ga kaka mlake a o manyo domana mere ko And you lean on them, they do evil the following month. la wo nyino ye la jwa jorenchilo na mkare la tro megbede o Nature, the nature of man, amegbeto be jojome not allow him to be continuously, consistently doing good. ma demone bena wa yeji anonyawo enuenu o That is like you. doko abe wene He says there is none. ebe Doeth de good. ebe amerika melisi wanunyi o No, not one. ebe de ka ho hameli o Verse 13. mi kpo kuku iton lera 13, their throat is an open sepulchre. kuku iton yo dosi le nouveau la wonye They have used their tongue for deceit. oza wo pe adewo gbro anya vivi ngane As is under their lips. pli wo pe adile wo pe nuyiwo me Out of us, ebe na re nu idu agole mianua since our neighbors. enye adi na mianovio nyaba nu popo nyaba nyachio Things we say, nu yo mi gblona we say them in anger. mi gblona le jikume We say them in pride. mi gblona le dadame Say them in crushing other people. mi gblona pe su mi so agbla mo odome We're guilty. mi difon Come to the court of heaven. mi va dipo bo kojoro pe Guilty. mi difon Come in the presence of the thrice holy God. We're guilty. mi va do mau kokola pe nkuma mi difon It says in verse 14. buku ni abera It says, whose mouth is full of cursing and bitterness. fipo de kple veve gali yo wo pe nu me fun ekpe The house, apo me o suku yo confession, do me o and bitterness. veve gali le nuame వారి నోటి నిండా పగ శపించడం ఉన్నాయి We only have self-love. మనకు amen tobo lono ko le miasi Ourselves.
Nyaɖokui ko mi lɔ̃na. Any other person that crosses our way Ame bubu yi ke va tso me na mia. స్థితిలో ఉంటే does what we don't like, Eye wòwɔ nu yi ke mi melɔ̃. says what we don't like, Be egblɔ nya ɖeke medzɔ dzi na mi o. he's smiling and happy before he does that thing. Eye enɔ nu kom hafi wɔ nua. Immediately he crosses our way, Zi ɖeka ko wògbe do go mi koa. something rises up from inside us. Nane ƒona le mía me. And out of the abundance of the earth, the mouth speaks. Ne nya sugbɔ ɖe dzia me gbogbogbɔa, ye nu va ƒona nu. Cursing and bitterness. Eye míeyɔ fu kple fiƒode kple veve ɣeliɣeli. ఇప్పుడు 19వ Gbogboe చూడండి Verse 19. gbogbo ashekelia. వచనంలో Now we know. Ke míenyae bena Think soever the Lord saith, it said to them who are under the law. nu sia nu si se la le gbɔgblɔm la, etone na ame siwo le se la me. Mouth may be stopped. Bena ame sia ame ƒe nu natsi te. Mouth may be stopped. Bena enu sia nu la tsi te gã. People that go around. Ame yiwo katã le tsatsam, Good. le nyui wɔm, I'm good. menyo, When the word of God comes to them, wole ɣli dom be yonyo, ne Mawu nya va wo gbɔa. see that oh, I'm good, is superficial, is deceptive, is untrue. Wokpɔna dzina si be yo, be gbɔgblɔ be yenyoa, enya beble sɔŋ ɖeɖe ko. Every mouth will be stopped. Enu sia nu la tsi te gã. All the world may become guilty. Ale be xexea blibo la katã nazu fɔɖila na Mawu. All the world, Xexe blibo la, all the nations, dukɔwo katã, all the people in all the nations, ame siwo katã le dukɔwo me, guilty before God. wozu fɔɖila le Mawu be ŋkume. What you do? Nu ke míawɔ? That's why Christ came. Nu ma tae Kristo va ɖo. That's why he's called Savior. Nu ma tae woyɔ be ɖela ɖo. We're guilty. Míeɖi fɔ, We cannot get to heaven. mi ma te yi dziƒo o. We cannot get to the presence of God. Mi ma te yi Mawu ŋkume o. In our guilt. Le míaƒe fɔɖiɖia mea, Look at verse 23. mi kpɔ kpukpu bla vɔtɔ̃lia ɖa. 23, for all have sinned Elabena wo katã wowɔ nu vɔ̃. short of the glory of God. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la hiã wo tim. All have sinned. Wo katã wowɔ nu vɔ̃. చేశారు The sin in our lives reduced our stature. Nu vɔ̃ le míaƒe agbe mea, eɖiɖi mi kpɔtɔ. ఆయన తగ్గిస్తుంది And you stretch your hand towards God. Ene du asi ɖo ɖa Mawu gbɔa, His glory is so far away. yeƒe ŋutikɔkɔe dzidzi boo le gbɔ. Come short of the glory of God. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã o. అయిపోయాం You can take a ladder. Ɖatea tsɔ atrɔkpui. Try to climb the ladder. Adi be alia dzi. The ladder of ideology. ఆ యొక్క Ame ŋutɔ be susu be atrɔkpui. You climb the longest ladder. Ne le lia atrɔkpuia gadzidzi kaka hã. Stretch your hand. Ene du asi ɖa. దానికి చేరే You ప్రయత్నం still చేస్తే cannot touch heaven. Wò asiwo mate aka dziƒo gbe ɖe o. Short of the glory of Mawu ƒe ŋutikɔkɔe dzidzi boo le mía gbɔ. చెప్తున్నాం. You can pile up some blocks, some bricks of good works. Latea ɖo kpe aka wɔ ayi dzi ɖa si ke nye wò dɔ nyui wɔwɔwo. అవన్నీ కూడా మానవ Late ఆర్థిక wonya menana nu amewo. చేయలేవు. Maybe you do good. Ɖohi le wɔna nyui. Some kind of good. Ewɔna nyui aɖewo. 365 days of the year. Eƒe be ŋkekewo katã. But you know you cannot. Gake mate ŋui o. Even if you did, Ne wɔe hã. సరే piled up the blocks and the blocks and the blocks, 365 of them. Eye le ɖo kpewo ɖe kpenɔ ɖe dzi kaka ŋkeke alɔfa tɔ̃ kple dzivɔ. Blocks of good works. Eye le tsɔ dɔ nyui wɔwɔwo li kɔ ɖe nɔnɔewo dzi. And you stretch your hand to glory. Eye le de dzi tsɔ wò asia ɖo ɖa ŋutikɔkɔea me. Still not touch heaven. Wò asi ma de dziƒo gbe ɖe o. Because all have seen Elabe wo katã wɔ nu vɔ̃. short of the glory of God. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã wo tim. అయిపోతున్నారు. Only way Emɔ ɖeka. you can come to the grace of God. Yi ke natea ŋutɔ ava Mawu ƒe amenuveve gbɔa, emɔ ɖeka. You can come to the goodness of Yi ke natu ava Mawu ƒe dɔmenyo mea, Only way emɔ ɖeka. you can come to the glory of God. Si ke natu ava Mawu ƒe ŋutikɔkɔe mea, To the gracious Savior. yenye to amenuve la xɔ la dzi. Through Christ. To Kristo dzi. Ladder will not take you there. Ne esɔ atrɔkpea mate ŋu ayi o. Theology will not take you Amegbetɔ be susu mekplɔ ame yina o. there. So good works will not take you there. Edɔ nyui wɔwɔ mekplɔ ame yina o. The actions of man, Amegbetɔ be afɔɖeɖewo katã. the endeavor, the effort of
Amegbeto ba gbagba jeje kata. will not take you to the glory of God. Ma kplo ire mo bonti ko kweme o. వెళ్ళలేవు. The works of my hand, Nyasi nu do wo. ministry of my life, Nye ba gbon bo subo do wo. the good things that I try to do. Nu nyu yo ma jagbagba wo. ప్రయత్నించడం మంచిదే. I pile them up, I climb on them, I raise up my hand, I still cannot touch heaven. Mali kondo no no oji ye me deji du asira gaka nyasi bete deji po o. Then comes Christ, Eye Kristo baba. చెప్తున్నాడు. and he says, what you cannot have by yourself, ఆయన E o benade ni wo nto matia akọ. నేను Nyama we na. verse 24. Buku bla vonelia. చూడండి. But being justified freely, Eye o tu afia na o fa. అందరు నీతిమంతులుగా good works will not pay for salvation. Donyi o mo khia fena DEDEKPƆPKØ. మనము ఉచిత Eye o tu afia na o fa. Theologies and philosophy will not earn salvation. Amegbeto be nu kpo susuo matia ana DEDEKPỌPKØ. O tu afia na o fa. And do now is to say, I've failed, and failed, now I come. Nu ila tia wo fia ko yimena de o nyento me jagbagba nyento me tikpo vo amege entiare me va gbo. Justified మీరు ఆ విధంగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడి Eye wa tu afia na o fa. His grace. To epa mon veve me. By His grace. To pa mon veve me. ద్వారా Gracious Savior. Khola amon vela. Savior who is full of grace. De la si yo fukra mon veve. The Savior is gracious to everyone. De la evena me siamenu. సైతునిగా ఉన్నారు. He knows we are men and Mi women. minya nyonu kro ntu mi. He knows by nature we cannot reach the glory of God. Enya bena to mi apo jojo ma mi atere mo nche okwa mo kpogwero. He is the only door. Yere kape ko nya gbola. He knows He is the only way. Yere kape ko nya mola. He knows He is the only life that can lead us to life eternal, everlasting. Enya bena de yere ka ko nya mola si mi ato akpromi re agbon avola me. Justified freely by His grace Ey through the redemption that is in Christ Jesus. eye wo tu afia na wo fa le pa mon veve me. To fo kadata si nya Yesu Kristo tola me. That is in Christ Jesus. Chocho ke ade Yesu Kristo mo bele. The transformation that is in Christ To tro agbebe to tro Yesu Kristo me ole. goodness that is in Christ Jesus. Do me nyo de Yesu me ole. ఉంది. The way that is in Christ Jesus. Emwa de Yesu Kristo me ole. That's why you are here tonight. Ye tale la lele nyasem tyen ya do. Christ. మీరు La do Kristo roji. Upholding Christ. మీరు Kristo ekele nu katara si. Meted Christ. Kristo ekesi sepo melo. Say, I come. Ebe wa lo ko la gbo bana de me va. Pride, no way. Ne le unto le te ko le dukosia ma po mo. No way. Me jagbagba po me po mo. Go get the glory for myself. No way. Me bu be na nyento mo we ma po nti ko kwa gbede. I could fast my way unto salvation. Me bu be nyento ma ti undon ye ma po dede. పొందలేను. I thought I could do whatever so I can have salvation. Me bu be nyento me gbe wona no kwa ma po dede. The most disciplined man, అత్యంత America mlado ku ya dudu moto. desirous man, America jina no avevere. గల వ్యక్తిగా most sacrificial man, America todu ku ovosa. failed and falling Elle a jani kwe, elle a jani, elle a ge. E matia ake foreta. justified freely by His grace. Voga kere topa mon veva mai o tsofiana mokata fa. Redemption that is in Christ Jesus. Koko pleade, elle fa le Yesu Kristo me. It is free. Elle fa. The Savior Jesus has paid for it all. De la Yesu ade eke foreta. చెల్లించారు. Now you can come. Si c'est la tien va fan. La tien va fan. క్షమాపణ, Nous vont toto ki a fa. రక్షణ, DEDEKPƆPKØ fa. నూతన Agbeye yade fa e la. Transformation. Agbebe to troade. Fa e. Assurance in your heart. Kakare jikala no jimena wade. Fa e. Omo khena fo. Si c'est la tien va. Does that for every sin. Ewo nu mane nu vont la de siade. లాగున జరిగిస్తారు. Guilt does not stop us from coming. అపరాధం Ne tobo fobu bule jimena mi hari. Ma khemone mi bumia va o. Stop us from coming. శిక్షావిధి Nu vont monono ma khemone mi bumia va. Does not stop us from coming. విచారము మనం రాకుండా ఆపు చేయకూడదు. The mistake of man Enyam go tobo vodada. that says, I am not happy now. Ne be yin to globo fifi a jimele jon hado. Feel how bad I am. Pole ke mo ti pon da. ఇస్తోంది. And I feel guilty
eye fon bubu le menye I cannot come to. ye wo bena nyima te va Kristo gbɔ fifia దగ్గరకు రాలేను. When are you going to come? e ka ye la jova Because you keep on sinning and sinning, guilt will increase. e la bena ga kotolo nuvo wo ma fon bubu la ga jireji And you're feeling guilty, you are to come. e me kele se le dokume fon bo galia ye le do lava Condemned that you are to come. e kele kpɔ bena de fon bu le dia e ma ye le do lava And your feeling is fighting against you. Hey. That's when you are to come. e si kele la me le dokpo vovua e ma yi me le do lava Will be the gracious Savior. e na va de la ma nouvelle gbɔ Guilty sinner. wo nuvo la sike di fon bu le You here. nya kpɔ velia అని చూస్తున్నాం. You is the greatest succor రెండవది గొప్ప రక్షకుడు ఆయన of the grievously sick. భయంకరమైన రోగంతో ఉన్న వానిలో నుంచి రోగాన్ని బయటికి లాగేవాడు. Is support. Américain la adonse Américain le dolem vevie Healing. pere unto ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు. yikela pere dole la unchi Heart. నిశ్చయంగా మన విషాద విచార హృదయానికి Our sad condition. miapo nonome ikenye nubla nunya Our body. అది మన e wona dode miapo ntinaji Response is nu ijo enye bena అంటే God has created mind, soul, spirit, and body. manu mawuwo luvo gbogbo susu unchina The mind Pele luvo. is invisible to man. e amgbo towe susua mete kpone Some people think the mind is in the brain. amero bunebe unsia susu me ole Other people think the mind is in the inner personality. amero bunebe unsia emome ba machia me ole లైంగిక వ్యక్తిత్వం అని When something happens, ne nana jori it disturbs your mind. eye wo chaka ususua Something happens. ne nana jo It makes your mind feel guilty. ye onabo osusu bo bena ye difo a ఆ యొక్క ememe a విచారం Like poison inside. dokola ba die ne ememe no na ba die ne Moves out into different parts of the body. eye wo yinade ntila ba fio kata ఉంది. And it is called disease. దానినే eye వ్యాధి. osu na dolele Say disease. no bena dolele What disease into two? డిసీజ్ no ma nyachima de fia రోగాలు చేస్తే Ease and then disturbance of your ease. సౌలభ్యానికి అననుకూలత eva le fude no ఈజ్. Isn't that what? mega fole dokyomo ఒక అపరాధం అలా చేస్తుందా? Isn't that what condemnation does? de manya nu me fo bu ona wa And from the sin in the mind, eye nu ai kele susu ame it distributes to different parts of the body. emene ntina ba kpa vovuao The scientists call it, they say it's psychosomatic diseases. దానినే ogbuna bena enye lamo ba susu susu me be do Headache, తలనొప్పి, tadu domedui నొప్పి, swelling the body, nde tene ntina me na dim eyesight, nku me gale kponu nyo తగ్గిపోవడం, blindness, nku gbagba పోవడం, cancer. అలాగే cancer ara bivon Those things that happen to the body numo kata yo jonre ntina dia కనిపిస్తుంటాయి. because of the guilt and the condemnation that we have. ela bena de fon bubu ele miapo jioma There is sin in the world, ela nous vont le keke ame not necessarily your personal sin. అది me bena wonto wo nous vont ekele wa kokoko Enter the world. nous vont gere keke ame ప్రవేశించింది. Sickness enter the world. ye dolele kpleru gere keke ame వచ్చింది. And we'll try and try and try. ye mie jagbagba చేస్తాం. And whatever we try, ele keke ya gbagba we jia just like we couldn't deal with the sin by ourselves, abele ke mi mate kpota na nous vont to mian to ba gbagba jemoa clear every sickness, every disease from our body. ne ne ma ke mi mate de dolele kata da le miapo ntila me o సంధించలేం. And then Christ comes again. అందుకే E devajo. క్రీస్తు వస్తున్నారు. Says, I am unlimited. ఆయన eye Kristo va benadi ya lipo me linayo I'm the savior of your soul. ba enyenye miapo luvopo de la Number two, I'm the succor. evelia de enyela ale mirete తీర్చివేయవాడును. Matthew chapter 8. mi kpo Mateo tanyiliara I'm reading there from verse 5. kukui aton 8వ అధ్యాయం 5వ వచనం Chapter నుంచి 8, verse 5. Mateo tanyi kukui atolia Jesus was entered into Capernaum. eye si Yesu va Capernaum la వచ్చినప్పుడు There came unto him a centurion beseeching him. apafia de va egbo le kuku demne A centurion apafia pleading with him. ele kuku demne ముందు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చాడు.
whatever our position. aleka keye do po ele miasi A centurion, avafielo a centurion, avafialo స్థాయిలో ఉన్న captain of the army. avadada le avakale tolo ఆ యొక్క వ్యవస్థకు ఆయన A అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు. captain in the educational institution. వారి enyame ke desukulo Whatever our title, leka keye ఏదైనా do po ele miasi men, leka keye nu mieten wo centurion or captain, avafiale nyo avadada le nyo problems you cannot deal with by yourself. kaka ma matia kpɔtane wonto doku osi o Handle by yourself. kaka do lia wonto matia kpɔtane o Need Christ. le hia Kristo Succor. Kristo ikara akperenchi o doyola స్వస్థపరిచేవాడు. katula He says in verse 6, egbo kuku adele mo bena saying, Lord, my servant lies at home sick, of ప్రభువా, the నా palsy, grievously tormented. le gbogbrom bena apoto nye dochola mro anyi le afome le lame tutu dolem I am eye o le fukpe ŋutɔ ebe nya avakale to menya this I cannot handle. gake adikare la fo yeme anyi to matia yemete le takpom ne o I cannot solve. adikare le jinya nyematia kpɔtane o Lord, etogro apoto he recognized Jesus edo jesi Yesu lo as the Lord of heaven and earth. bena enye dziƒo kple anyigba ƒe aƒetɔ Jesus Christ, edo jesi Yesu Kristo Lord of every avafia ya de edo jesi Yesu Kristo bena yenye xexea katã ƒe aƒetɔ యేసుక్రీస్తును గుర్తించాడు. Lord and the master of sickness and demons. ejesi bena yenye gbɔgbɔ vɔ̃ dɔlélo katã ƒe aƒetɔ Come to the Lord. ne le va aƒetɔ la gbɔ ɖi Come to Jesus. ne le va Yesu Kristo gbɔ ɖi చెంతకు వచ్చినప్పుడు And you recognize him that he can do what man cannot do. eye le jesi bena atia wɔ nu sia amegbetɔ matia wɔ He can handle what centurions or captains cannot handle. nu yi ke avakaletɔ avadada mete wɔ Yesu wɔ nɛ Masters and the managers and directors and administrators of the world cannot handle. xexea me be dɔdzikpɔlawo aƒetɔwo edɔtɔ ŋkɔnɔtɔ dzudɔ nɔlɔ mete wɔ na wa Yesu ya kɔ nɛ Recognizes lordship ejesi Yesu Kristo ƒe aƒetɔ nyanya above all. eƒo ta ne nuwo katã More powerful than ŋusẽ le si wu nu sia nu my servant lies at home sick of the palsy. aƒetɔ nye dɔtsɔla mlɔ anyi le aƒe me le lãmetutsu dɔ lém eye wòle fukpe ŋutɔ Then in verse 7, eye le kpukpui adrelia mea Jesus says unto him, Yesu gblɔ nɛ bena I will come and heal him. nye la me gbɔna be mada gbe le eŋu No doubt, there was no unbelief, there was no shaking in the language of Jesus, the unlimited Christ. ɖikeke ɖeke mele me o womatia ŋu gbo Yesua enye Kristo ɖela ke seƒe liƒo mele si o Tormented, nye dɔtsɔla le fukpem tormented of the devil. gbɔgbɔ vɔ̃ le fu ɖem nɛ Servant is grievously tormented. nye dɔtsɔla le fukpe ŋutɔ And he just say, I'll come and heal him. ebe Yesu bena megbɔna ma yɔdɔe Come to Christ. ne le va Kristo gbɔ ɖi And you come to him as the healer Hey. of your sick body. eye le va gbɔ abena wò ŋutilã ƒe dɔléle ƒe dɔyɔla enea Him as the solution to your problem. le ava gbɔ abena ɖe wò xaxɔ be ɖoŋutikpɔla ene Grief in your body. si ke దేహములో ఉన్న The బాధ grief in your family. veve yi ke le wo ƒomea me The sadness and the sorrow. aɖukli ɖuɖu yi ke kple vese ke le dzi o The sickness. fukpekpe kple dɔléle yi ke le dzi o Hold him as Lord. la lé abe aƒetɔ ene He will not drive you away. ma nya wò lo He will not say no. ma gblɔ be awò lo nye ma wòe o lo బాగు చేయలేను He అనడు. will give you the assurance. ela na wò kaka ɖe dzi He will give you. ela na wò ŋugbedodo I will come and heal him. megbɔna ne ma yɔdɔe Surprisingly, in verse 8, enu yi ke wɔ moya le kpukpui nyilia me the centurion answered and said, Lord. avafia ɖo ŋu bena aƒetɔ The centurion said, Lord, avafia la ɖo me ɖe aƒetɔ stand here. ne nɔ te ɖe afi ya ɖi You manifest your lordship. ɖe wò aƒetɔ nye fia Come with me. ne va gbɔ yi le aƒe mea You manifest your lordship. la ɖe wò aƒetɔ nya fia If you stay in one city, ne le du ɖeka mea you don't have to go to the other city. mehiã be le Manifest your lordship. du ɖe me hafi aɖe wò aƒetɔ nya fia o Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my rule. aƒetɔ medzem be ɖe nàva ge ɖe nye xɔ te o Speak the word only.
we agbe gblɔnya ɖeka ko Stay where you are. nɔ afi lele My servant is at home grievously tormented. nye dɔtsɔla le aƒeme le fukpe ŋutɔ Say the word. gblɔnya ɖeka ko Speak the word. gblɔnya ɖeka ko The word of authority. atsekpakpa ƒe nya The Lord has authority. aƒetɔ atsekpakpa le si lo The Lord has power. aƒetɔa ŋusẽ le si lo He speaks the word eye ne gblɔnya ɖeka against the disease, eɖena dɔléle ɖa sickness. eɖena My servant dɔléle ɖa be healed. ebena ɖe nye dɔtsɔla ƒe lãme la sẽ Verse 10. kpɔ kpukpuwo lia ɖa In verse 10, when Jesus had it, kpukpuwo ke esi Yesu see la marveled and said unto them that followed, eƒe mo wɔ ya eye wògblɔ na ame siwo le eyome bena unto you, vavã mele gblɔ na mi I have not found so great faith, no, not in Israel. nye mekpɔ nene xɔse sia le Israel hã kpɔ o From Israel. ame ya metso Israel o First set the faith and the confidence, vɔ eɖe xɔse kple kakaɖedzi ɖe go the trust in the Lord. eɖo ŋu ɖe aƒetɔ la ŋu He said, when I call him Lord, ebe ne meyɔe be aƒetɔa aƒetɔe wònye పిలిచానంటే ఆయన ప్రభువు అని when I భావం call him Lord, I know he's Lord. ne meyɔe be aƒetɔ menye be aƒetɔ wònye ప్రభువుని ఎరిగి There are ఉన్నాను people that call him Lord, but they don't mean it in their heart. ame aɖewo yɔnɛ be aƒetɔ gake le woƒe dzimea womenye be aƒetɔ o But he, when he said Lord, gake ya si wogblɔ be aƒetɔa he knew and believed exɔe se that this is the Lord. bena eyae nye aƒetɔa And Jesus said, this is faith. eye Yesu gblɔ bena esia nye xɔse When he finds that faith, esi wòkpɔ xɔse ma he always heals. eyɔna dɔ kokoko Finds that faith, ne kpɔ xɔse ma ya koa always delivers. etsuna kame koe And the same thing tonight. nenema ke wogale fia ya Come to the unlimited, le va Yesu Kristo sisi seƒe mele o la gbɔ limited in his power. liƒo mele esi le eƒe ŋusẽ me o So accept his ene xɔ eƒe aƒetɔ nyenye dzi sia Lord over your body, enya aƒetɔ na wo ŋutilã over your soul, enya aƒetɔ na wo luʋɔ Lord over your spirit. enya aƒetɔ na wo gbɔgbɔ And you have that faith in him. eye xɔse ma le asiwo ɖe dzia Speak the word. gblɔ nya ɖeka ko My servant shall be healed, enye dɔtsɔla ƒe lãme asẽ and my body shall be healed. eye nye ŋutilã ahaya As you speak that, as you say that tonight to him, ne gblɔ nya ma ne fia ya ఇంత చెప్తే look at verse 13. kpɔ kuku itɔlia ɖa In verse 13, and Jesus Buku said itu, ah. unto the centurion, eye Yesu gblɔ na aƒafia la bena go thy way. hei As thou hast believed, so be it done unto thee. eye ale si ne xɔse la woawɔ na wò nenema ke hei వెళ్ళు You recognize I am Lord edze si be menye aƒetɔ alo over you, menye aƒetɔ ɖe nuwoe over your servant, menye aƒetɔ na wò dɔtsɔla hã over your household. menye aƒetɔ na wò aƒemetɔwo See that my lordship is unlimited. mekpɔe bena ɖe nye aƒetɔ nya liƒo mele si o hei As thou hast believed, abe ale si ne xɔse ne la done unto thee. woawɔ na wò nenema ke He didn't say, megblɔ be how will I believe it's done? megblɔ be aleke maxɔse be va me o But you called him Lord. va le dzo yɔe be aƒetɔe You call him the man of all authority. le yɔe be atsekpakpa be aƒetɔe Lord just now. ఆయన ఇప్పుడు o tsã la yɔe be aƒetɔ You said, speak the word. ele gblɔ bena ɖe మాట And my son gblɔ nya ɖeka ko ale be nye dɔtsɔla ƒe lãme nasẽ speaks the word. edze egblɔ nya vɔ Go thy way. hei And so I believe, so be it done unto thee. ale le xɔse la ava me na wò nenema His servant was healed. eye eƒe dɔtsɔla ƒe lãme sẽ And his servant was healed. eye eƒe dɔtsɔla ƒe lãme sẽ Same hour. le gaƒoƒo ma ke dzi The moment we believe that he is our Lord, eyi si míexɔse be nye míaƒe aƒetɔa is our succor, enye míaƒe kpeɖeŋutɔa our healer, enye míaƒe dɔyɔla he is the unlimited Lord of heaven and earth. enye dziƒo kple anyigba ƒe aƒetɔ si liƒo mele si oa dɔyɔla va lo That is will come. dɔyɔyɔ la va godo Salt of faith will come. ne xɔse be ɖoŋtsi la va One, gbã the gracious Savior, ɖela amenuvela evelia the great succor. ఆయన పాపాన్ని రోగాన్ని పీల్చి kpeɖeŋutɔ gãtɔ There. míakpɔtɔlia Number 3 is the glorious shepherd.
ŋuti kɔkɔe be Kplɔla godly saints. na Mawu vɔ̃lawo Before we get to him, hafi míayi egbɔ ɖi míenye nu vɔ̃lawo. మునుపు పాపులమై ఉన్నాం. we go through him, he cleanses us of the blood of the Lamb. Míeto ya ame ye wòtsɔ alevi ɖe ʋua le tsi na mí. Forms our lives. Etrɔ míaƒe agbewo. He changes our lives. Etrɔ míaƒe agbewo. By the time we come to the other side, Esi ke mi va ɖo saints, esi ke mi va ɖo go keme dzia mi katã mi zɔ ame kɔkɔewo. we got to him, we were unrighteous. Hafi míava yi egbɔ ɖi míenye ame madzɔmadzɔwo. We believe in him, Vɔyi míexɔ dzi sia míeto ya ame makes us righteous. eye wòwɔ mi míezɔ ame dzɔdzɔewo. God formed us. Mawu me mi Sin deformed us. gake nu vɔ̃ va gblẽ mi The Savior transforms us. ke ɖela trɔ míaƒe nɔnɔme. Before we got to him, Hafi míayi egbɔa what deformed, míegblẽ was sinful, míenye nu vɔ̃wɔlawo evil. míenye ame vɔ̃ɖiwo Come to the Savior. míeva aƒetɔ la gbɔ. The people who were deformed are now transformed. Ame yiwo dome gblẽ sã wozu ame nyuiwo We come to him today ye wɔ be ne míeva gbɔ gbe because it's the shepherd that transforms us. elabe ye nya ale kplɔ si ke trɔna mi It's the shepherd that changes everything in our lives. eye nye ale kplɔ si ke atrɔ nuwo katã le míaƒe agbo me To walk the way of righteousness. ta awɔe be míate azɔ le dzɔdzɔe nye ƒe mɔ dzi agbe yeye la su mía si míazu nuwɔwɔ yeye Creation. míazu nuwɔwɔ yeye Now we become the godly saints of God. míazu Mawu be ame kɔkɔe siwo vɔnɛ. Because in 1 Peter chapter 2, Petro gbãtɔ tavelia reading from verse 24. kpukui blaʋɔne. పత్రిక 1 2:25. Peter chapter 2 verse 24. Petro gbãtɔ tavelia kpukui blaʋɔnelia. Own self bear our sins in his own body on the tree. Ame si tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo da ɖe ye ŋutɔ ƒe ŋutilã dzi heyi ɖe atitsoga ŋu ɖela nu ewɔwɔe ma. At the bishop and shepherd of our soul, that's what he has. Ame yi míaƒe luʋɔ be kplɔla nu ewɔwɔe ya. అలాగున All చేశాడు. the shepherds of the world will kill the sheep for their own benefit. Xexea be alẽ kplɔlawo katã wowuna lĩa asɔ ɖu aɖiƒo. The shepherd. Vɔa Kristo ɖeka koe nye kplɔla. I say the only savior Kristo ɖeka pɛ koe nye ɖela will surrender his life for the benefit of the sheep. si ke tsɔ eƒe agbe ɖo anyi ale be alẽhawo la kpɔ vi ɖe. Come to the Lord. Ta ne va aƒetɔ la gbɔa He becomes the shepherd and the bishop of your soul. eva zu wò luʋɔ kplɔla పరిగా ఉంటాడు. Himself ye ŋutɔ. స్వయంగా bear our sins. Etsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ɖo ye ŋutɔ ɖokui dzi. Ede ta míaƒe nu vɔ̃wo te. Everything away Etsɔ wo katã yie in his own body on the tree. le yeƒe ŋutilã dzi le atisoga ŋuti. Being dead to sin. Bena míawo míaku na nu vɔ̃. మైన వారిగా That's ఉండగా what a sacrifice has done. Vɔsa yi ke be numa yi ke be vɔsa wɔ. Done. Numa yi be ʋua wɔ. He makes us dead to sin. Ewɔe bena míeku na nu vɔ̃. Makes us alive unto God. Ewɔ mi be míanɔ agbe na Mawu. That we should live unto righteousness. And then he says, by whose stripes we're healed. Bena míanɔ agbe hena dzɔdzɔenyenye ame si ƒe kabiwo yɔ dɔ mi la. When the righteous comes to the Savior, Ne ame madzɔmadzɔ va ɖela gbɔa Savior has a cleansing effect in his life. eye ɖela eklɔ eƒe agbe me keŋkeŋ ma. He does not continue in unrighteousness. Magakpɔtɔ enɔ nu madzɔmadzɔ wɔm o. He does not continue in sin. Magakpɔtɔ enɔ nu vɔ̃ me o. But now he lives unto righteousness. Ke azɔ la ele dzɔdzɔe ƒe agbe nɔm. And it says, by whose stripes we're healed. Eye be ame si ƒe kabiwo yɔ dɔ mi. By whose sacrifice we're saved. Ame si be vɔsa ɖe mi. By whose offering we're sanctified. Ame si be vɔsa kɔ mía ŋuti. We're turned around and we're made new creatures in Christ. Wotrɔ mi eye wowɔ mi miezu nuwɔwɔ yeye le Kristo me. Jesus in verse 25. Kpukpui be aʋatɔ gblɔ na mi bena Say, for ye were a sheep going astray. elabena miele abe alẽ tatrawo ene. Now returned unto the shepherd and the bishop of your soul. Ke azɔ la mietrɔ va miaƒe luʋɔwo ƒe kplɔla kple dzikpɔla gbɔ. నేనే ద్వారం. We now recognize the door. Eye nye agbo la miedze si agbo azɔ. Come through the door. Va to agbo ma me. It becomes our savior. Eva zu mía ɖela. It becomes our succor. Eva zu míaƒe kpeɖeŋutɔ. It becomes our shepherd.
eva zu miaƒe kplɔla. The way. Ye nye mɔ la. We are gone out of the way. Mietra mɔ. We now discover that Jesus Christ is the way, Azɔ. the truth, and the life. Azɔ miedze si bena Yesu nye mɔ la, nyateƒe la kple agbe. The way. Ye mieva mɔ la dzi. As we enter that way, Eri miege ɖe mɔ la dzia. His grace transforms our lives. Yeƒe amenuveve atrɔ miaƒe agbewo. His grace changes our character. Yeƒe amenuveve atrɔ miaƒe din. His grace changes all that we've been doing before. Yeƒe amenuveve atrɔ nu yiwo katã miewɔna tsã. We know it's the door. Mienye be ye nye agbo la. We know it's the way. Ye nye mɔ la. And there's no other name given among men. Eye womena ŋkɔ ɖeke le amegbetɔwo dome o. We can be saved. Bena ye dze miato akpɔ ɖeɖe o. With the name of Jesus. Negbe Yesu be ŋkɔ ɖeka pɛ ko. Ame sia ame. Ame sia ame. Whosoever Ame sia ame. call on that name Si ayɔ ŋkɔ ma. will be saved. Akpɔ ɖeɖe. We're not ashamed of the name. Ŋkɔ ma kpem na mi o. We're not fighting by the name. Mi ma aʋli adakɔ kple ŋkɔ. In the name. Mi ma ke ɖi le ŋkɔa ŋuti o. I am not ashamed of the gospel of Christ. Kristo be nyanyɔ be kpem nam o. Name has been given to us Ŋkɔ ma wotsɔe na mi. so that you can be saved today. Ale bena nate akpɔ ɖeɖe egbe. Come unto the shepherd and the bishop of our souls. Mieva ale kplɔla kple miabe luʋɔwo dzikpɔla la gbɔ. Efia ya ɖi. But Christ. Ne le ɖo ŋku Kristo dzia. Celebrate Christ. Kpɔ dzidzɔ ɖe Kristo ŋu. Who is the unlimited Christ. Elabe mienye be Kristo wònyia liƒo mele si o. Comes to you today. Mɔnukpɔkpɔ asɔ asiwo egbea. Make this period meaningful in your life. Be natsɔ gaƒoƒo ya wɔ ŋɖe yi ke aɖevi na o. Ye nye ya la trɔ dzime. Rely on Christ. Ziɔ ɖe Kristo ŋu. Salvation has come. Ɖeɖekpɔkpɔ va na o. Healing has come. Dɔyɔyɔ va na o. Protection has come. Ametakpɔkpɔ va na o. Return to the shepherd and the bishop of our soul. Míagbugbɔ ayi ɖe míaƒe alẽkplɔla kple míaƒe luʋɔ ƒe dzikpɔla la gbɔ. Egbea ɖi. That you will make him the Lord of your life. Natsɔ Yesu wɔ wò agbea ƒe aƒetɔ. The opportunity tonight again Mɔnukpɔkpɔ ɖe gasɔ asiwo fia ya. that he will be the savior of the guilty sinner. Bena eyae nye nu vɔ̃ wɔla siwo dzi fɔ bulia ƒe ɖela. Grievously sick Eyae nye kpeɖeŋutɔ na ame siwo le dɔ lém vevie. shepherd of the godly saints. Eye ame kɔkɔewo siwo vɔ̃a Mawua ƒe kplɔla wònye. Mi katã míabɔbɔ ta míado gbe ɖa. The opportunity now. Mɔnukpɔkpɔ esɔ asi azɔ. Give our lives to the unlimited Christ. Bena míatsɔ míaƒe agbea na Kristo si si liƒo mele o. Our lives to the unspotted Christ. Míatsɔ míaƒe agbea na Kristo si ke ŋuti ayilele kpɔtsɔtsɔ mele o. Eku ɖe ta o. Can be justified freely Ale be woatso afia na wò ya faa. for you. Eku ɖe ta. That all your guilt and condemnation can be taken away. Ale be woatia ɖe fɔ bubu wòa ɖa. తొలగించబడాలని It's bowed and eyes closed. Bɔbɔ ta ne na mía ŋku. You understand that Christ is unlimited. Ese gɔme na Kristo aliƒo mele si o. You understand that Christ is your savior. Ese gɔme na Kristo nye ƒe You ɖela. understand that Christ has become your shepherd. Ese gɔme Kristo nye wò kplɔla. And you want to acknowledge that. Eye le be yadze si. కోరుతున్నారు You want to say, yes, I believe. Ele dzi be agblɔ be exɔse. My savior. Eya nye nye ɖela. I turn away from my past. Metrɔ tso nye tsanu wɔwɔwo gbɔ. Away from my sin. Metrɔ tso nye nu vɔ̃wo me. I present my guilt and condemnation to him. Metsɔ nye fɔ bubu katã nɛ. ఇస్తున్నాను You raise up your hand. Wòe la do asi ɖe dzi. పైకి Say, చాపండి Lord, you are my Lord now. Eye nàgblɔ aƒetɔ, wòe nye nye aƒetɔ azɔ. Kristo, wòe nye nye ɖela azɔ. Take all the other ways. Meɖe asi le mɔ bubuwo katã ŋuti. Come to this way, the only way that takes me to heaven. Ye meva mɔ sia ɖeka pɛ si ke akplɔ mi dziƒo la dzi. Raise up your hand. Wòe akɔ asi dzi. Raising up your hand, you'll stand up. Ne ekɔ asi dzia, tso అయితే లేచి నిలబడండి Call him Lord. yɔe be aƒetɔ. Own him, Lord. Tsɔe wɔ tɔwoe. Believe him as your Lord. Xɔse xɔ dzi sia be wò aƒetɔ ene. Ultimately, call him your Lord. Eŋukpemanɔmea yɔe be wò aƒetɔ. And surrender yourself to him. Etsɔ ɖokui gble ɖe si me. That's right. Stand up there. Ele teƒe la. నిలబడండి That's right. Ele radioa gbɔ lo. Ele teƒe. No sunlight.
bena we wo le kame le mia ŋkɔ sema ele mɔvia asi le mia ŋkɔ sema mɔnu kpɔkpɔ nyuie o nye na ofia ya ele radio agboa mɔnu kpɔkpɔ nyuie o nye na ofia ya edi bena yɔ eba pɔtɔ from him anymore. pe gblene bena yema ga trɔ megbe o be ya nɔ ekpli He will be the shepherd of your life, be wanye wo kplɔla the shepherd and the bishop of your soul. wo agbe abe kplɔla kple wo luʋɔ dzikpɔla So stand up there, ne le kɔsi dzia tell him, gblẽ ɖi Lord, I believe. be aƒetɔ me xɔse Jesus, I believe. yesu me xɔse You died for me. eku ɖe tanye You shed your blood for me. ekɔ wo ʋu ɖe anyi ɖe tanye You believe that. le xɔse So that you can be my savior. ale be ɖatea nye nye ɖela I surrender myself to you. azɔ megble ɖokuinye ɖe dzi o Save me. ɖem azɔ Keep me. tsɔe kem Change my life. trɔ nye agbe Transform my life. trɔ nye agbe You are the Lord, you cannot fail. woe nye aƒetɔ medana o Then thank him. ekema da akpe nɛ Say, Lord, I thank you. gblɔ aƒetɔ meda akpe na o You are the savior. woe nye ɖela I believe in you right now. mexɔ dzi o se fifi la I am saved. mekpɔ ɖeɖe My life is transformed. nye agbe trɔ I will continue to follow you till the end of my life. manɔ yo me va se ɖe nye agbea ƒe nuwuwu My sheep hear my voice and they follow me. nye alẽwo sea nye gbe eye wodze ayo nye me And I give unto them eternal life. eye mena wo agbe mavɔ And no man will pluck them out of my hand. eye ame aɖeke mate axɔ le asinye o I'm praying with you now. mado gbe ɖa kplɔ asi ne nɔ dzi Father, fofo míeda akpe na o we bless your name. míeyra wò ŋkɔ Thank you for your grace. míeda akpe nɔ le wɔme ne ƒe ta For calling everyone. míeda akpe nɔ le abe le yɔ ame sia me Pray. aƒetɔ medo gbe ɖa I've called upon you in faith. bena ɖe esi míeyɔ kple xɔse la Believe in the Lord to be their savior. esiwo xɔ dzi se be aƒetɔ ne nye yewo ɖela Forgive all their sɔ ƒe nu vɔwo katã ke wo set them free. ɖe ga wo Justify them freely. tso afia na wo faa Let your spirit bear witness in their heart. na be wo gbɔgbɔ ne ɖi ɖase woƒe gbɔgbɔ They are now children of God. bena azɔ zu mawu viwo They are now sheep in the fold of the shepherd. bena wozu alẽ le alẽkpɔa me na alẽkplɔla eye nakplɔ wo Them through. kplɔ wo Give them enough grace. na wo amenuveve le agbɔsɔsɔ me Follow you all the days of their life. ale be woanɔ yo me le woƒe agbenkekewo katã me Thank you, Lord. aƒetɔ akpe na wo Thank you, Lord. aƒetɔ akpe na wo It is done. eva me Jesus' name we pray. le yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le Everybody said, ame sia ame ne gblɔ bena amen keep on standing. asiwo ne nɔ dzi Whatever you need from the Lord, nu sia nu yi ke le hiã sɔ aƒetɔ la gbɔa deliverance, katutu dɔyɔyɔ you want him to take the pain of your life away. edi bena ɖi ne ɖe veve ɖa le wo agbe mea Everyone, ela wɔe na ame sia ame lo just trust him and believe. wo agbe ɖom ɖe ŋu ko xɔ edzi se Speak the word only. aƒetɔ gblɔ nya ɖeka ko ekema makpɔ dɔyɔyɔ Heavenly Father, we thank you for the fullness of provision. dziƒo fofo míeda akpenɔ ɖe wò nunana ƒe agbɔsɔ ta For the soul, for the spirit, for the body. ena nu ɖe luʋɔ gbɔgbɔ kple ŋuti la nu All those who are sick tonight, ame yiwo katã le dɔ lém fia ya touch them, medo gbe ɖa bena ka asiwo nukutɔe heal them, yɔdɔwo take their sicknesses away. ɖe woƒe dɔlélewo ɖa Let the spoken word be the solution to their problem. na be nya si mi gblɔa ne zu ɖo ŋuti na woƒe xaxawo Healing for their sickness. dɔyɔyɔ ne va ɖe woƒe dɔlélewo Deliverance for their oppression. katutu ne va na ame siwo te ɖe anyi Redemption for everyone. xɔxɔ ne va na ame sia me From the word in every life. ɖo kpe nya la dzi le agbe sia agbe me Healing streams flow. na bena ɖe dɔyɔ ne zu tsia ne zu tɔ asi Everyone that calls upon you for healing. bena ame sia ame si yɔ hena dɔyɔyɔa Confirm it, O Lord. ɖo kpe dzi o aƒetɔ Jesus' name. le yesu ƒe ŋkɔ me ye míedo gbe ɖa le Amen. amen Healed in Jesus. ekpɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe ŋkɔ me ekpɔ dɔyɔyɔ va katutu va nɔ